aba batandikira mu tawuni ya Rukoni ebirejure mu kasasiro na munonga y'ebicupa hamwe no vera ababigwire n'emifurege y'amizi baharagata n'ekishaka ekitwire kyetorire tawuni egi kandi bagaruka baheyerra main key factor eyaturesere izoba no kugira ngo abantu tubore ku Rwenyagasako basically tekora ebintu bikwatirire no kukora sente ninga financial services zonka konka twine services ezindi eziri non financial ezirimu take an example okushomesa abantu gwakwaza kutura omwanya gwabo tonga y'uburufu mu Rukoni nimpango abo kuba nkurukoneri town nimpango konka kandi abo kugira ngo ni town etine stamp tinungi abo kuba ubwembezi bwayo tubushyire nko kushingwa kiri tubure gazeted ngaseruzo zindi kuziri konka iri museruzo ibire zikwatana nayo kandi zikurunda n'abashubuzi abarumu mwanya wo twatugenderere izoba ekigendererwa cy'ikigeri izoba twaturiyo tugenda kurinda ubuhanga aha niho twayora ibisasiro niho twigaza emina ekubasa kurugamo ensiri kubasa kuzalira ukashanga abantu bitubarwara kandi ukashanga ngo banyuma tibatushage ko muri yesende bozo mu ndatine amagara atakubasa gukora sente abarwenyagasako ko barigiro mu tawuni ya Rukoni bazo mu tawuni ya Kahoko ahi baboni izo mwanyogu ogubire guru mu kasasiro batyo niko kuzahirwa rya Cyamwasha Health Center naryo bakariyonja ubunjo butemerije we n'abantu barwenyaga batuyamba batwuruye we nitubasima na Rukoni Trading Center yasigaraniye basima banka yanyu tujikunda je agwenyaga Kahoko tawuni yidombera ryo muyonjo nimbi imbako batiza abafukuramu ngeti bayonjo barungi eki bakikozere kwenda kutangira endwara ezirukuretwa oburofa kwegesa abantu okubasa kurinda ebyobuhangwa obwo bari kurwanisa akasasiro y'ebicupa n'obuvera n'okushomesa abantu aha nkozesa y'esente n'ekintu kikuru munonga okukuma obuhangwa bwensi ahabwokuba obuhangwa bwensi obu ntumanya ngo na munonga ebintu bitakujunda ebirimu nk'obuvera nibishisha amataka nituma amataka gitu gataba marungi na munonga amizi tigakuravamu kandi kuko bingo bugwira of course nk'abantu basako tubaza kuchendeza enshoza yaneza kubaho umuntu kumutwara mu igwaro kumuraguriza tuyambe kugira maka gari stable kandi gine sente abarwenyagasako nibagira ngo nibija kugumizamo neho regi okwetorora district yone yantungamo gasha kwa Elias Rutugusa.